Kajingnya tu kana sepang ubriu uba Riewspah Hynrei u Kylla Nongkhrong. Uben udei ubriu uba Riewspah, udeiru ubriu ubadang samla bat udeiru uba treikam office. Uben udei uba treihok hakakam jong u, bat ulongru uba pro jabing. Uben usa yingwai, bat dan kemi don kepasyu. Uben uya iit samla bat kamini la kumbasan snem ai, bat ulasan niak bahaya ka. Ha kawai kasngi, katba uben udang don ha office, lawan u officer ubadei ubahedu ha office jong u. Uni u officer ula bekamno yu uben. Uben ula keli, ka eisar ka daw ba pibekam yanga ngalek bakala ayu. Usar balong he ulaong, ba mela tulut ya kapisa jong ke office. Uben ulaong, ngam desar mga ubatu ngala ban pensisya. Uben utip ha, badai usketeri jong usar ubale ya kaneka kambam klub ha office. Hynrei usar balong he jong ke office, ula sya pensyoy ha usketeri jong u. Uni usar bahedu ula kenok direct ya uben badai mau batu ya kapisa jong ke office. Uben ula brabor ba kapisa ha office kajak manla kapor, Hynrei omtip mano badai. Ha kawe kasngi, uben ula badai usketeri uba bam klub ya kapisa jong ke office. Hynrei usyak kenok kela ya uhi. Uben katno usngeusi namar ba ula syak bekam. Kamini kawan ha yingsa jong uben bat kalaong ya u. Ben nganya klatno bat pi namar ba pila syak bekam, nganya tokno bat da uweipat ubriu. Uben ulaong, mini pi iit yanga, kumno pinlet ya tok bat da uweipat ubriu. Kamini kalaong, ngam tresyu ya pi namar baro ki briu ki tip ya pi ba pidei ubriu batu ha office. Bat saka weiru ka kam pila syabe. Uben ulaong, ngasyak keno ngam dei mga ubatu ya kapisa ha office. Kamini kalaong, ngam la bantip, bat wat jufun syu yang nga nadu menta kasngi. Kamini kam sengap syu ya ka jingkren uben, ka lejno. Utrai ba aiwa ying ya uben, ubena ba uben ula syak bekam. Uni utrai ying ula wan ha ying sa jong uben bat ula ong. Aino ka baiwa ying badang sa bat mino na ying jong nga. Uben ula ong, mentate ba ngam don pisah ngan aida ay. Utrai ying ula ong, ngam tip lada pim ay ngan kang talano ya kane ka ying. Uben ula ong, mensyuate ba piong siu suki-suki. Hynrei mentapat piwan pan pisa kerki, ngamdan pisa ban aya pi. Utraying ulaong, ha kapor mensyua ngamtip, Hynrei mentang latip ba pidei tang unong tu. Kimi no na ying jong nga. Utraying ula be yu uben bat ula kang talano ya ka ying jong u. Uben ulet wat kam keleng-keleng, Hynrei umyo hae. Uben uhab banit belano daka kam misteri. Ha kawe kasngi, katba uben udang trei bela, ula kelon haju. Ki para misteri klik buno ya uben haka hospital sorkar. Hadin sau kenta, uben ula kendit benriu bat u doktor ula ong ya u. Ben ukitni jong pi ula seniu, dei kata kadau pisa kelon. U doktor ula ong biang ya uben, pi don kam banle operation no, lem kumta kane ka jingpang jong pi kandum jam. Bat pim de syu bandang tresitom namar omlong. Uben ula ong, mentate doktor ngam don pisa banle operation. U doktor ula pamino ya uben na hospital. Uben namar ba umdon jaka syu, jaka belaru umdon ba ay belasyu ya u. Ula hab ban sulit krong tang ban penkedang ya kakpo ala jong. Uben u im jenjar, lada upan krong pisaya no ya noru umdon ba ay ya u.
Namar barok ki briu kitip ba uben utuk pisah ha office terekam jong u. Ha gawe kasngi, kat ba uben udang Nongkhrong ha khmat jong gawe ke office. Lawan usketeri uba keno yu uben ba dema u batu ha office. Uni usketeri ula krenben yu uben. Uben ong namar tang usketeri ubate ba uben uklem tu Hynrei usatay pop hakiway. Uben ulapan pisah yu usketeri namar u itu itaw. Usketeri ula kenyat yu uben syakendong. Uben ula mensaw ya ka jinglek ben jong une usketeri ka klik jong uben kala misnam. Hadin Hynrei benai. Uben u imbe tang ban Nongkhrong, tang ban yok jasi sinbam. Uben ularai kok bah, namar ka jingpang jong u kelanang jur, namar ba yok lat ban pak sumar. Ka office batrai uben haki por beladep, kasyak kang kerdep namar belajur pelat ka jingbam kelop. Usketeri uladuk kam no. Don kawe ka paralog jong uben ke ba kerteng ka nila. Kanila kasat ya terekam ha bat uben ha kapor ba uben udang tray office. Kanila klik tray no ha office jong ulog jong ka ujob. Ha kawe kasngi, kat ba uben udang yang krong pisah. Lawan lap kanila ya u ba udang krong pisah. Kanila kala kendit ha ba kayo i ba uben ula keladur. Kanila kala ong, balay ben pikeladur katne. Uben ulaya tu ya ka ba udon jing sitom kitni. Kanila kala ong, ngalawat ya pi ben Hynrei ngamlap. Kanila kaya lam yu uben syaying lajong. Enda ujob ulok jong kanila ulawan haying. Kanila kala ong yu ujob bu unay kamlem yu uben ha office jongi. Kanila kaya tu yu ujob ba uben ulong ubabiang bantray ha office jongi. Ujob ula be yu uben na ying bat ula ong. Kumno ngan aikam saya Nongkhrong na lor katu. Uben ula mikno na ying jong kanila na marki briu kila isilut ya u. Kanila katip ba uben umday ubriu ubas niu ni ubatu Hynrei ula syak penbutnam. Hadin si benai, ujob ula duk nong bha. Kat ba ulek kano kakam, ula duk nong lut khoj. Tang namar ki nong tray kimpat dan nang bha ban tray kam. Ujob ula dum ka puat ka start, kumno unlek, knang ba ka kam bisnes jong u kan kiu. Ujob ulek wat yu uben, bat ula payarap ya u hakikam jong u. Hadin si tayaw, ka kam bisnes jong ujob kala kiu stat. Ujob ula perkat, ladangan tung kam no yu uben te ki kam jong nga kin sayat bej. Ujob upak khot yu uben, bat ula tung kam no ya u kum manager ha ka company jong u. Uben utray no ha office jong ujob. Hadin lai benai, uben ula yok ban pak sumar ya ka jingpang kitni jong u, bat ula syait laklan. Uben ka ying ula thit, ka liru ula thit, bat ula Riewspah biang namar u klemle kano ka kamsniu. Kamini kala babe namar baka ikben ya uben ha ka por ba udang jenjar. Hynrei menta sekamini ka jenjar namar ba ulok jongka usu belas ngi, teng yo do. Namar ka office ba tray ulok jongka mini, kelasak kang kerdep no namar belajur palat ka jingbam klop. Lada episode nat, sngau like, share, bat subscribe ka channel bat saya komen.